Ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Ursel ar ur per ur c'hoarvezi bud ur labour douar I brer. Appellor, salutor meuzud vadamañ enora, hag arribe poent roeng d'ur neventiev ur mis, nizoni geukaz etenerez a kenurzirez ur media enklask, splan pe splan même don emat Juliette Cabasso-Roger. Merci Brazenora. Ur blijadur, dam oute jemer ben abonnement. Akrogam neuze Juliette ge penatir ur mis kondanet e bedenem bredgerer a brodu l'air de beeng tocht 30 000 € de nebet des saverians out. Ja, an embregerez l'esprit d'éthique. Zur hawar e an avezid mad anei dre verk leiz breton l'éthique. E halar kavout anei ba gomarajout da skwer. Ba kondanet e bet l'éthique gant lez varn kemwer sambriek da 16 avizere. A petra e rastiz neuze Juliette. Redefo deo peiatos da 300 000 € da unek disaver zaout. A remañ oa bet kemeret pers gato en embregereze a dalek ar pen kenta. Ar pezo, dibabet de doa mont kuit etre daouvil daouvarnugen a daouvil trivarnugen a blamour ma ne oan ket a du gant a renerien. Vezo ne vez kemeret mad an embregerez, traoù a dreuz gant a hanchou a laka en danger a broduerien. Me ar guden en ora pazinet kuit, ne kebe roet endro d'an disaverien an aran o doa plantet en embregerez. Sanset oan ad kavout an aran se o doa laket er jeu e pen kenta. Ne kebe doujet ouz a lezen gant an embregerez ablamour ma oa abe cheu etre a renerien hag an eunek disaver zaout, setu ar pez zo bet diskleriet gant alvokada labourerien douar da lezvarn sambriek. Hag evit en emzifen, e lar an embregerez e diez ar jeu ar fet ekonomikel. Dibabet eo abet gant ar huzul mera restauli an ahan tormatam a dalek mis gwengolo, me var a zemlan ne ket a war hag kondanet ebet l'esprit d'éthique da restol an ahan deus un tol hag gant interestou d'an disaverien zaout. Dem de derel ur selleutch abellor ma fotor, l'éthique, netche fort peseur d'embredgerer, petra e istouer. Gure ur sapre istor a oa kroget pa oa bet ad prenet an embregerez formach Entremont gant Sodial e daouvildek. Sodial evit a re an anavezket a zo ur gevelouri bleiz braz tre, hag neuze d'ar poenze ur triugen disaver zaout bennak a zibab chom hep sina ur gevrat gant Sodial hag ene ma oza etrezo d'un doare lehel. Ur strolat gant ar c'hoant ober hep an embregerezhioù braz e oamp e me Jean-Philippe Le Gonidec produer leiz vare leve. Unan a re o doa kroet l'éthique just a war. A neuze e davad un istor kalon evit an disaverien zaout ze, la a red diom, evidom e be leiret diom an embregerez. Muior euzo de rouilleut ur penadaber, zo de het kawit ar splan.org. Nizonig Juliette Cabasso-Roger kazetenerez splan pe splan makarot. Bep mis Juliette vedastumet genor titourau talvodus aglei agazeo achetu ur mizman, la kadorgo aux azier tadeutch nedelek barnier a betravo konze danze. Ja, ez zo ur farsadenig on eus gret el lizer kelaouir hag un deus gret ur gwir prof Michel Barnier d'ar prefedet. Goulenet en deus digant pepini ane listen tri pe pem raktrez avec goreket pe harzet blamour da reolenou. Me petra zinifien drase a beseur da raktrezeu iami konz. Dija e displan a war ar conditionnou ar ank bez a doujet douto gant ar raktrezou meneget. N'interest holek marteze pe douja ouz an endro, tamm ebet. Ar riterioù nemeto ave meneget a zo interest evident terroer, solutaire an ahantaoui a pegen posu pe kas ar raktrez da ben. Neuze, gant ma vezon goreket gant ar reolenou e vo harpet ar raktrezou en ur vron dreiz da reolenou ze, just a war. A neuze ve kaoz hag ur raktrez ur rele bout listenat se. Ya, on attend heoget stank e plouizi. Mais n'évoquer posub d'ar prefet aouchou en arvor la kadanean va listenad hag ebet tenet ar goulenn aoutre de zevel en usine gant embregerez Smart Salmon. Hervez ar gevredigez dour asterioù breiz, ne oa ket gwest an embregerez da gloka d'an doser evit douja da c'houlenn grons ar prefeti. Dam neuze bremañ ar zu bud ur labour douar. A tapeu un attanteu, un dacheneu ma peus ran, zo ur sapre a fer. A piv avit tchemer plas ur re yatchuit. Goulenn vat savet gant podcast la série documentaire skignet gant France Culture.
Daoust me belaket an agroekologiez e program ar vachelouriez vicherel, neke gwal kendered ar yaouank hag a zo bet aterset. Re avek an ikou, skuiz an douar, dleoù gant an dud, tolperez an douaro, chalus braze, met dre chans e veler un nebeud ban ou sklerigen ou treuzi a homol. Labourien douar newe o c'hounid legumaj, skoazelet den stalia gant terre de lian. Terre de lian zo luskad ke dedel a bren an douaro evit furmi en eo da hode. Kemen a kas varok al labour douar biologel. A cause zo eve hag un digouadan emporziet. Petra yon drase, Juliette? Voilà, sapre guerre. Ez zo lezen a lakfe un termen d'an emporzia, mahadourez, neuze, en fait, da lakad mahadourez da don ervro, neuze un termen d'an emporzia mahadourez gounezet var douaro bet digouadet goude daouvil ugen. Alors, ede gant café, kakao, eoul palmez, soja, kingbeo, kwat. Neuze da skouer tout ar soja a eru da vreiz, deus bro Brasil, evit maga al lonet. Padal, en deus divizet Commission Europa, d'alea an trao eus ur blave, din d'an levezan lobby ouzo, men ket echu an tabut, rag e kerz ar mizman e ranko an diviz beza kemeret dava. Chomari ma rever neuze. Hag un dra aral i deus sachet o ever eve. Une affaire biodynamie, ur ekipe kevrinus o peus de roeng dam, Juliette. Iginita, meskit askorn morzet deu ul labous, ur hegin dero, kregin nautilus hag un nebeut metal. Lagid kalz azour a dibunit an testament newe. Setu ar pez avegre deus ar pneumatit gwerzet 300 € al litrat. Meskaj muian karet ar geobiologorien, a reze a un band beza ispecializet va ar redou tellurek a gwestint, hervezo, da vuezekad beton san torioù avel pe ar zavadurioù evit ar chatal. Ne ket souezus evije deus breiz deus o zachenou c'hoari muian karet. En liad videoioù e tiskouez ar youtuber G Milligram ez eus bet kavet kompiri e c'hambrou labourdouar gant are a laka ar jeu esoterik hag a archantus da vont endro. Atchen. Distroa munta mej muur ar un douar neuze. Ur zuhun paset e deud mez banden dreset neue Ines Lero a Pierre Van Hove, chant de bataille e han a zivoud istouer un adlodeneng. A zur a war e vo gwerzet kalzik a vanden dresetman. Bon, just non ket d'objektiv el kenan, hag evel ma ouid marteze, ma Ines Lero a Leandre Mandar, an istor deus laboret geti, et touez izilis plan. Galaran memestra l'ardeur e begre de labour a fesson ganto, evit konta d'ur un istor dian avezet pe treuz an avezet gant ur berntud, an adlodena pe a remembrement makarit. Politikerez bekaset gant ar stad goude an el brezele. Sanset evit lakad daveza modernor a labourdouar, neuze bidiskaret ur bern kircher a kleujou, e ruet an traktorioù braz ar pesticidou a gal. Chanchet pen d'aven neuze dremwell meziou breiz, evit e ruet ar pez avelit diri an dei, an eke plijus atao ar chanchamant-se. Ur sort konsekansa veler amant eve i tchemperle, de skouer gant un deurbeuz spontus eve beple a rode nebet bleadeu. Imez ken el feneu kablus, ios diskar un tor o senadur eve. Ma ur vanden dreset interesus bras a poezus de len neuze. El just i haladet kawid un ol titoureu ar splan.org. Adam Brement ar zu un enklaskeu foran, geus plan ve renablet bep mis un nebod raktresseu a boe ce zoar un tiriat, de la kaden dut, de jemer per en tabut foran. Un nebod skouerio o peus de roeng dam, Juliette Cabasso-Roger. Oia ur bern zo, da skouer e aoujou an arvor gant kumun Sandvaek a korel e bet goulennet adwelet perimetre gwarezi savdour mon plaisir gant lemel ar pesticidou war an nol lerioù. Digor e an enklask forant betek ar 6 varnugen a viskerzu. Modal e ilagulen e servon ez eus ur aktre stakat kempen kuzuliet pe ur zak makarit. Ouzpen tregont devezarad labourdouar a zova ar stern da veza urbanizet. Galarit drei ou hali dre veil betek an neudeg a visken ver. Hag evit a chui varzu penarbe ez eus un nebeut raktresou asten a tantou mor. Da skouer e kerglof a guitevede. Trugeredor Juliette, rol rar ur raktreseu zo emborneud el rezon ar splan.org. A gachiou am un abonnement gedeiziater splan peser darvoudeu zo deus an neut. Un darvoud ave ouzet gant sked deus c'hwer betek Eizer, Pep Gwener e Brest.
E kriz ar miz eus on e vo Manon Denio o ton, an em garnoz e zo d'ar seitek a viz genver da c'hwer an noz evit eskem gant ur banne. Hag e miz c'hwevrer evit ba Brest c'hoaz evit festival Longueur d'onde, kemer a raio pers splan e diouz aolen gren, da henta a dan daou a viz c'hwevrer e vo. Merci Brasdor Juliette a ben ur mis de zona divehet had kavet, I han ur media enklesk splen, ave roang doere hag ur per ur vezer vro ar un tacheneu labourerer douar a gendro. Muior euzou de len, el rar un enklesk don kaset betak bremont a roulerien, splen petch org. A ma fotor chelawerion chelawerezet vehe kendal red gete, d'ober ur sort labour talvo dus bras I halad roang ur blanc de he joué d'or Juliette. Ken henta tro noa.